Kum Shibenta Bankenti Wat Banirap ya Kekenhun Rong Sikong Integrated Village Multipurpose Cooperative Society Limited kini kekenhun kan penong ya kejingi kop kawai da kejingi ketrailang bat ke Riboy Tourism and Environmental Development Forum. Ya kini kejing kawai dokha on penong ha kekat riu terik ubna Julai arjar arpuar ya kebaon sedang na dua kepor pra baje menstep bat ban penkut ha kepor lai baje janmit. Hakanan dokha jong kekenhun Rong Sikong Integrated Village Multipurpose Cooperative Society Limited. Kabadan ha kesenong Rong Sikong Plasha kalenti banlej kadai naga surok banlej sa kesenong Umden Hariboy District. Kindon hadusan teliki kusnam ki bahe ki balabu ban ai sikinong job ha kate kijing kom. Kata kalong silak henrupo hajar tengka kesong pisa nak benta ke khusnam ke bandingkong, silak laipo hajar tengka kesong pisa nak benta ke khusnam ke baar, silak tengka kesong pisa nak benta ke khusnam ke balai, nyopo hajar tengka kesong pisa nak benta ke khusnam ke besau, sanpo hajar tengka kesong pisa nak benta ke khusnam ke besan, bat san teligi consolation prize da kesong pisa ke basipo hajar tengka. Ka bairung lene ke baikwai kan long si hajar sanspa tengka sirong yang. Ya ki tiket pila banyo na office trikam jong gaseng RBTDEF bat laru banyo na ketik jaka kwai ha ketik sengi bat na benta ki jingtip ki ba company asyushu pila ban pun ha ki number pranyo pra lai henriu san nyo lane nyo not san henriu lai ar khandai henriu lane khandai pra henriu ar san khandai pra henriu lai bat nyo lai not prasan henriu san sau nyo iwei ka kerteng ka jonga de Stefan Xia ngadi member jong kani ka Riboy Tourism jong yo from de nga khot ngawer ya ki parlo mangkwai na khasi jantia ki baju sotna ban le simentas ki competition kwai dokha ki bodon po kajala ka jongi bat ni khot ngawer pi syagani ka lempung jong ka jing kwai dokha ka jongi bat penyai daka Rong Sikong Cooperative Society lembar ka Riboy Tourism kejing penyak kejongi ya kan fishing competition kalong ha ka bayde ban nyarap ya kan society ban penifon ban pelong ya kane ka jaka hapo Rong Sikong gawe na ki jaka jong kai perthe namar kumba nitip hiban sedang lalade kalong kam ka ba ban ka ba jenjar adu kata ban pemi ya kafon de ni penyat ia kene ka fishing competition kum ka way na ki mau jam bahkan yarap ia kene ka from ban ia kene ka society ban pemi phone nam ta bangila ban penbha bangila ban penbha bangila ban marmot ia kani ka jaka kum gawe na ki jaka cuma kai pathai de ha ka bide berkata kaso ban batai kendiat ha ka bide ka bairung jong kani ka fishing competition ke jongi ka bairung ka de khatsan spa de ki prize ki bawan banengkong ka de silak ripo baar ki de silak laipo kapalai kadai silak kapasau kadai nyoko hajar bat kapasan kalau san ko hajar de santli kan solution kata kadai sipo hajar yang lama de ban penya ya gani ka competition kadai ha khandri turik ubenai benyo hajar arpoan de kajaka kadai hapo Rong Sikong ha plasha kelti balik Umden de kadon ka notice ni ka simbut ka ba nimsa penbit na penbiang na kale ka jongi ka committee ha gede ba ka jaka